guys, muri iyi video turakwereka uburyo wakoresha interineti ya MTN muri izi fone za AIRTER. Izi telefone ntoya batanga za igihe interineti ujya kuri AIRTER kandi uzifite kuri MTN ufungura bikanga, ariko ngiye kukwereka uburyo wabikora ukajya ukoresha interineti ya MTN muri izi telefone za AIRTER. Kamanzi nakire ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe ufungure inzogera ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Ngiye kubana nitwa Vedaste. Nibutsa ngo ngiye kukwereka uburyo wabikora wakoresha interineti ya MTN muri izi telefone za AIRTER. Izi telefone ntoya bari gutanga, bakanywereka uburyo nawe wabikora. Reka dutangire. Nibutsa ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe ufungure inzogera ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Kandi iyo ubona iyi video yagufashije ukore like, share na comment. Muri comment umazemo indi video nagukorera ikindi kintu ushaka kumenya. Reka dutangire. Uraza hano kuri setting ya telefoni, ndakeye kuri kuhabona uraza ukandeho, uza hano handitse network internet. Ntabwo biri kunkundira ko mabereka, ariko ni ahangaha hambere handitse network internet. Uraza ukandeho, urabona hano handitse internet. Urabona ko ari AIRTER iriho, kandi ushobora gukoresha internet iri kuri MTN. Uraza ukanda hano kuri AIRTER, uraza ukanda hano kuri internet. Uraza ukanda hano kuri internet, uraza ukandeho, ukande kwa aka kantu kameze nka setting akari hino kuri akangaka. Uraza ugakandeho, tugira ahantu hameze gutya. Urahita uza hano kuri mobile data, urabona zirafungura. Urahita uza ukandeho zifunge kuri mobile data, urahita ukandeho zifunge. Urabona umaze kuzifunga, uza hano kuri use sim, naho ukandeho AIRTER uyifunzeho. Urabona irahita igenda, ntabwo biri kugaragara muri telefone. Urabona hasi hajyaho MTN, kandi urabona ntabwo ari connect. Rero twanda kwa kano kantu kari hejuru, uraza ugakandeho. Network nyine zirahita zigenda, ziri ko ziri bwongere zigaruke. Reka dutegereze tuwe. Urategerezaho gato. Urabona no connect biranze. Urongera ukandeho, iyo ubona biri gutinda urajya wongera ukandeho nyine gikorera setting. Urabona hano haracyariho AIRTER, kandi dushaka kuyikuraho. Urabona dushaka gushyiraho MTN. Urabona ntabwo bibaye connect. Urongera ukande kwa aka kantu kaho hejuru. Network zirahita zigenda, urategerezaho gato.
urabibona bibaye connect, urabona birakunze bibaye connect. Ubwo rero ya simukadi ko rero wamaze uraba wayifunze, reka turebe. Ubona hano mobile data ya Airtel yavuyeho, ubu hariho MTN. Niba ufiteho interinete wabikora gutya, urabona ya Airtel yavuyeho, no muri telefone urabona ntabwo iri kugaragara, ariko kanywereka uburyo wahita uyigarura. Urabona hano bibaye connect. Ubu wakoresha interinete ya MTN. Urasubira inyuma ho gato, ujye hano kuri simu, ukandeho, ujye hano kuri Airtel, urabona iri inactive, uraza uyikandeho kubera nyine uba wayifunze. Urabona hano urahita ukandaho uyifungureho, hano urakandaho, baramaze kuyifungura. Urabona na mobile data urabona zirafunze, ni ukuba uyifunguye ikagaruka muri telefone gusa, ariko ubu ntabwo iri kuri interineti. Ya MTN twasizeho niyo iri kuri interineti. Reka turebe, subira inyuma, urabona zose zigiye active, ariko urabona MTN niyi iri mobile data ya interineti. Subira inyuma ho gato turebe. Mbere tugaruka hano kuri internet, ukandeho kabisa. Urabona iracyari connected, urabona kabisa, urabona buno zirafunguye. Reka turebe, urabona kabisa byakunze. MTN Rwanda niyo iri connected. Nayo niba wibazaga ukuntu izi telefone wakoreshamo interineti ya MTN, ni uku bikorwa, ariko n'ibi bishobora kanga kamwereka ubundi buryo wabikoramo. Mu gihe biriya bya mbere bikoze bikanga, waza hano kuri simu, ukaza hano kuri Airtel, waza hano kuri Airtel nabwo ukayifunga. Yanze kuvaho, wabikoze bwa mbere ikanga kuvaho, wahita uza ukanda hano ukayifunga, ukayikuraho. Urabona hano ukanze uba uyifunze muri telefone, ihita igenda ntabwo iba iriho, rangiza ugasubira inyuma. Urabona iba inactive, ntabwo iri ku murongo, maze ukagaruka hano kuri internet. Ubwo nyine haba hajeho MTN. Mu gihe yaba itari connect, mu gihe yaba itari connected, ukajya ukanda hano kwa akantu ko hejuru, aka wajya ugakandaho. Ushobora gutwara nk'iminota nk'itatu cyangwa ibiri, bitewe na connection za telefone yawe uburyo igendamo. Gusa nawe niba wabyibazaga, nanjye ibintu byarabanje biranshanga, aho mbimenyeye rero ndavuga ati ntabwo nabyererana njyenyine, ndavuga ati namwe reka mbibereke. Nuko bikorwa rero. Niba nawe wabikoraga bikanga, ukaba ufite nka interineti kuri MTN, ukabura ukuntu uzikoresha muri izi telefone za Airtel, nuko bikorwa. Mu gihe ariko ubwo urajya ukanda hano hejuru paka ibaye connected. Urabona niyo iriho. Reka tuzamure kuri interineti turebe kabisa. Urabona kuri mobile data, urabona ntabwo ya Airtel iri kugaragara, utegerejeho ya Airtel ntabwo iri kugaragara kabisa. Ubu ni MTN iriho. Wareba ibintu washakaga kureba ufite internet kuri MTN. Nuko bikorwa rero. Njye mwabanaga nitwa Vedaste. Niba iyi video wayikunze, kora like, share na comment.
muri comment umbazemo ikindi kintu nakwereka. Nshimira nawe wamaze gukora subscribe, umuntu w'agaciro. Ibyo tumaze kugeraho ni wowe tubikesha. Urabona iri connected. Iyo ibiri connected kabisa, ubu iyo ufiteho interineti wakorera ibyo washaka gukora. Mu gihe Airtel nta interineti ufiteho kabisa ni ukubikorwa. Ndizera ko iyi video wayikunze, kora like, share na comment. Kandi niba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro wa YouTube, ukora subscribe, ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Bye.